Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kulolu daba engize ngalo namhlanje ukuthi ke uBig Zulu ke usegcine ke esegunyulukile ngodaba ke obelilindelwe ngabantu ke abaningi noma abathandi bomculo amaskandi ke abaningi ngokuthi ke uLwah ndlunkulu ke njengoba ke ayisebenzisane naye ke lapha ke uMthandeni engomeni yakhe ke ethi ke iParis kwasho ukuthi ke uLwah akaphumelelanga ke emcimbini ke wakhe lapha ke uMthandeni kwaba nezinkulumo ke eziningi ukuthi ke Big Zulu ke uyena ke ovimbele ke uLwah ukuthi engayi lapha ke emcimbini wakhe ke uMthandeni kodwa ke uBig Zulu ke usephumele obala ngakho konke ke lokho ke okushiwo ke ngabantu noma ke okwenzeka lapha ke kuyona ke ikampani yakhe ke ekuthiwa inkabi record ke awuyizolo ke nangu ke uBig Zulu ke egeqa ke amagula ngayo ke lapha ke indaba yakhe ke uLwah kanye naye ke uMthandeni ke indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye ngokulandelayo siyabonga kwayena uMthandeni mina angina naye ngithi mangihlangana naye sixoxe sincokole ngiphume kuyena uyangunderstand so zonke izinto akhulumayo angizazi kwakuthi ngenaphi kuzo ubese ngiza kwe music video neyo music video angiyazi angaze ngitshelwe ngomusic video weParis mina mhlambe ngisho ioffice ungabuze eoffice akekho noyedwa wazi ngomusic video kaMthandeni uMthandeni benayo uLwah bagcina nje bekuba ngazi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili kwalahlekelana icommunication mhlambe phakathi kwabo boyi2 but angazi lutho mina uMthandeni wakhona ukungifonela esacela uLwah ukuthi eze studio nami ngafonela umfowethu nganicela uthatha uLwah umhambise estudio benza ingoma emnandi benza ingoma yeSouth Africa yonke South Africa yayithanda ingoma yankulu kodwa mase benze ezinye izinto zokuthi kunamashow kuphi bese ngasangitsheli ukuba uMthandeni wafonela mina ngqo wathi Big Zulu bengicela uLwah ezemcimbini wami nini mina first thing ebengizoyenza bengizofonela ioffice ngithi bafowethu uMthandeni lapho ucela uLwah ukuthi ucela uLwah azomeseka emcimbini wakhe ebese ke ibeyibhala phansi ngelanga imoto ithatha uLwah no DJ bakhe uEve kumele ahambe noLwah baye emcimbini kaMthandeni kufike kuperformwe kube mnandi uLwah abuyela hamba yosebenzela kwezinye indawo angithi uyayizwa lona naku music video same thing ukuba umfowethu uMthandeni njengoba khona ukungifonela mhlambe esacela uLwah afona athi Zulu umfowethu sishutha umusic video ngelanga eliso bengiyokhuluma naye uLwah nangu uMthandeni uthi ucela nishuthe umusic video ngelanga eliso ebese mhlambe ngibatshele eoffice ngithi uMthandeni uthi ucela uLwah ngelanga eliso bayoshutha umusic video office benzeni balokhe leyo date leyo ukuthi uLwah ahambe bampreparele whatever kumele ayiprepare for music video ahamba yoshuthela umusic video but ayikho into engiyaziyo mina as uBig Zulu ukuthi uLwah bekuno music video akafikanga uLwah kuphi uLwah bekune show kupha uBig Zulu akazi lutho uBig Zulu neoffice elirana lezo zinto lezo elenza zonke lezo zinto even nakimi ngqo abafowethu mina even abafowethu even umfowethu uGatsheni bengiyile kumcimbi wakhe le kasilakhe wangifonela direct first thing ayenza fonela Big Zulu umfowethu ngiyacela ngathi akakunankinga qhawelami awuthi ngichecke neoffice fonela ioffice idate kanje kwenzakalani bathi ayisese open ngathi lokhani date ngizobe ngiyisemcimbini kaGatsheni whatever ama show enwathathayo asenzeni show ukuthi ama show engizokhona ukufinyelela kuona but umcimbi ozoba phambili umcimbi kaGatsheni ukuze angathi umfowethu uGatsheni mayecela ifavor kimi sengiyasuka mina ngiyathula ngithi okay mfowethu akunankinga ngingatsheli ioffice ioffice izothatha ama shows kaBig Zulu ifike ilanga lama show uBig Zulu thi uye eCape Town Big Zulu yaku Big Zulu